Александр Сергеевич Пушкин «Өйдүүбүн мин жикти түгени». Өйдүүбүн мин жикти түгени, инни бер бутиен келбиккин, элекис эн көстө түгеңин, жүгүннех чулуута деппиккин. Жалхана хологум быгар, саньяр санар гыр кемнер бер, эн намын саңагын истеммин, эн кере жүгүнгүн түрүм. Астылар күрәнә ыржыллар, қалылар тол батақ ыралар, умуннум эн намын саңағын, умуннум эн кере жүгүнгүн. Түн кете қараңа дойдуга, чоң куяр күннери табын, аяртыл алыбын билбекке, сууланан соғотоқ сытабын. Эмиске санатым ол кеми, инни бер бутиен келбиккин, элекис эн көстө түхеңин, жүгүннех чулуута деппиккин. Олонтон сүрегим тебите, аяртыл албар тириерте, олох таптал кара хута, ейибин иккистен эрдитте.